Mesa mau mainko Meleilei me epilele clock te minute tapatauliala a tautar o tanan dia sama wang kapakap ni yau yuto karasen pil tautar o mainko Jesus kalangan komi kapangamarong sarau kalangan kapengki yang komi sapol mo malimba kongkit komo coach sarawi manaman lingaling leila komo coach medrage limba kongkit aramas kalangan ki yang komo yo Lord and so mauset makom gatin muitang kit time in Bible study sengkak payaw daud kibana ko promi ko prongko sengkak poidana nat no kalangan ki yang komo mor korusia me an ki an so mawan patro to pong college karos me to ta karos me bil banto ta te bil wrong Bible study wata kis kayang nen sarawi pa ki yang komo yo Lord komo yang gatin ta dok na nat no pose de ta rong asengkak fake sengkakan kinganen karwaru nganen men kamelele main ko ti palian tau kau tu dengan trepel makin ko to prapa sapol mamo masana sangre ti kapakap kiyang ko mo masana ngak kirti nampol mao puen ka kwato mor kap makom gatin pola pesen kakaniki niat memor pun sampawa to ko porporon mor so to kut and there sora sanga men kit aran koroso Lord at poson and ka grow into glory and glory Sakapura yang kami at kapangat kasabay kalangan ng kamakaun Jesus breathe life o kata singang gilang sapul mamay kupuriya sa nan more koros me mela more koros me discourage more koros me dry more koros me soto poso na singak long lalo Lord doon general nga namu sarawi doon gengkit nga namu sarawi doon at asya singak o Lord nanan so tuwetra met kit korusya nani kami ran korosa nani kami ran korosa nani kami o Lord sakapagap kiyang komian an Moses sakapagap nito na pa kiyang komi kom der muy dangit sen galgalem der muy dangit sen wiya me got magam sa tabang katin yang git komo mat son sawas komo me silakat komo me songat kito ikapagap kiyang komi Lord komi yang katin lito kahit establish kaunta nim korusya kaunta more korusya kaunta sngak korusya o Lord God kalangan kiyang komi limpagan God ang kapulpulan more naramas koros me kokon wasa rajunga taporan masat nituan nan market David akan bagi yang komi o Lord rajungangit poran masat sengklang ni palingen sengklang ko promi senrong kapitiami senrong tama kom kupurki o Lord kito mau yung o Lord God me pwede mau kito mau yung o Lord me panaleda o God o tatongi o kalingana la maromiyan pun sampawa to Lord God count on us o God count on us o Lord nandama kom katun luya pun sampawat kom ter tauligit kom katin so segit o Lord sekaprayang kom yat kapeng at kasapa kalangan ng kamakaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor Amen Amen greeting ang korusya me tautar pong college kalangan kiyang may kacang puligiti sa pun may lanso bok may lang kacang yang patong Bible study so ni men sangan ranwat a child Bible study de a child topic ako saya quiet time de Ansoun Meleilei Ansoun Meleilei mong court Ansoun wong court pongi ko saya me ni men sang ran wati ban encourage yang ko mo yamong mo mo bang kelay nan mo rin so lang yamong man o mo poso na bang ko verte yamong man o mo kapaka na bang kelay la wagi korusya ka kapaka Satan bilasa Satan asa achai kapaka ma power teso I experience tami ko saya sinagis just in testimony mo na iban tolao ya lesena week mo insidu sa malaro I blackout weche I golan kotra nan mo kai no golan kotra ngai sula kon mo sai blackout de poputi asa may poputi nan trato nan nganaya tuetra makabang wate pusaraw ya ko saya me golan nan hell bottomless pit tuetra nan nganaya ikokona uye tikila tuetra narrowing down sa mo na ibang kawewe ni masa nan bombe yap tuetra ikokon me around me me kapelia tu aja isala ko anap euta tunnel mumumoni koko tilalale so irong ngilen Satan anta imomon ria mo amela men aman ria yo amela sudden death okay so irong ngilen Satan anta imomon ria mo amela men tuwaja ngane no kutua yo ko tarre mi so laklang wasa masai kai chuklang wasa rotorot ab ekis chak singkokon mamorta lale itam yola nanai pero tatam yola nanai pero wenti ngai lukuri ai bodo nei siri korang kapaka
So Ansoun maruya kapagap poi ikon kapagabeluet. Kapagabeluet. Tuwaja ikon dawasa Ansoun ikon aral kapagabeluet tuwaja ikon kita wasa ngensarawiya kapagapata lole ya pa porye me lokaya choror. So I share I testimony to when I baptizing in Sarauna I paro. Lokaya choror we are weapon yo me eu lesson me advantage ma bo ya weapon yo wong katai so lang. Okay, lokaya choror can confuse Satan. Akin kasali yata Satan buen sa la tamak challenge din tamak chal lokaya chor Satan asa chal language ka. Amak chagin lokaya choror kapagapwa ettere tuweta tulioma. Tipson te tog yoma makano kat kiyang kamu yongoi lokaya choror. Okay, ania chai kapagap akan terak talaren kauno so confuse Satan. So tuweta lokaya chororo pantitana na waya ukara baraka shakara baraka iba mota tala soja so ma soja matak soja ikon wasa tuweta utan fresh kelain. Arit tamel lesson me koyang ya mo me Satan ka kona chai kapagap. Kona chai kapagap ma kelain teluet. Okay, so imi men kakela kakiyang komui quiet time. Personen atay morin sola me chay lipsapal Ansoun Meleilei young court and we are trial kisana chay mor makayo kasambal meduwa ma lawa chaygen mga chaygen sak Jesus be masani me ime lawang kamor ime bilang kamor. Okay, ama masani atay le wongi atay lan so wongi arma monga uya men kakelaka palu tugi gitai apan legene tai Jesus ko saya me ime plawa ime bil. Okay, so Ansoun Meleilei panjab kita melga kalimau silu melga kalimau siluwa masani komkungkatin korongeng leyet nimensang nitakatang katipin ikin kapakap o kaskasik kasagan sang remi. Okay, masan wais menjunyata nan market David tuweta puksarawa dete young child me is a man after God's own heart. I olengkotaman me kupuro de ano yongo kauno katan kinan kaitan melka. Now we isak siluri isak riyaw. Ping kauno masani is a man after my own heart. Tuweta old mana why mong Tame na market David chabang Jacque story nan market David. Ni aksin seri ababa uyaki son silaban na mano ko na puchak me laut ko me muscle me masama me pasoban armas pangkilang lenda ora kelay mo kan yang sombe chabang watak story na market David. Ai son silaban si Lelan sama kauno masan lang samulang kola imon sis yui ya kayeti waliban na markisol and so me prophet Samuel kola nen sis puchangka na lumowo kauno masan ikay tekray ari Samuel itakren sis amiyaman no puchak ako saya mengs nakayo chuko apa lima nako. Okay, so ele reklang tiang ele boy emenya sombe boy also ya risi ni tuana experience power and god real monik god real sick chuk rokamango rorki karakter and David cheban udia nampuk sarawi fellowship on gota kosa yang gota ye wong gota torola so tuwecha so geset me chai joror sang da things around us me distract. Okay, chai focus on a chai le wong god. So ime kauno claim de bin masani nan we isak siluri isak riyaw. He's a man after my heart. Olaman me. Wawa ay mong yung wat kita mo ko purang god David kon. David asa ya ko purang god and pogita atay mong god.
Okay, at time on court. Again, yo kauno relationship. Tami sama-sama kasaya nana chay Bible study ka. Relationship or religion rawak pasang. Relationship on court or religion. Religion mit wada. Armaskin sudah tiara rele wong ko rarang kawada religion bogita and momon program and katogela Israel reng kauno. Ramatawa me itawen program bang katogela lang kauno. Atama kaun Jesus watong kichay laramas. Kichay join so lang. Kichay lang relationship. Kichay lang duwa siya mong yung David. Me wasa koros anso koros amoni ku court e wong court. Kay isa nga naramas sa makauno. A man after his own heart. Kuwali yaman amoy wong court kasampalam rong sang kauno kakila kauno mon me koros ebil banakar kang komoy. A woman after my own heart. Okay, so Malakan magachanapatra tuuda sapul matrail kaskulin man sa moto ko saya title ki Ansoun Meleilei. Ansoun Meleilei, the quiet time. So lang ipsatal man aban miya prayer life. Aban miya memorin kapaka. Okay? Aban miya prayer life or ime checking gatan ki Ansoun Meleilei de Ansoun coach de. Kaya way quiet time. So, na market David nan wasami yapcho atako kasi nan malika limau silua kasaya kom gunga chungkarong ngelay na may isang wat ki song kapakapa man may isang kabertacha po na sa coach mo na wi asong kan. Seba nurong nan market David makauno ekerki a man after my heart. Kay deki wamparan man. Kay deki leaderin mo mo man. Nan marki samba, nan markin way me turun na sombe me turun na po nasari tai moni so naramas ka onge chay laramas tuwa cha kauno bangkak mi misilina nambal mau de bilas we me kauno masani ki a man after my heart we ki nong yongiyo kay tek stadisen pai me lale nong yongiyo kila pot sangat niya tu ko tahu ilaw non markila kauno karongame ol mana bakongi. Okay, so David kin kapakat o kin kaskasik pasabangan kapakat po kaskasik men kakela kayang kechay niya chay kapakat anki attitude okay may bang kapakat po wo kami akot may bang kapakat ayap sucho kaskasik mo in sucho kachapang kapakat. Porque kauno tame ko peran kremo yo re atraposan. Arian sama kom kosotawi kapakapa kom kasik kauno peran ke pokita mia chay posan chay kaskas ma chay kaskas ko chay dependong maban porto abang wato pasatong to. Dan malika kayo sili sa klimnao kay tek malika mo na ipang saya scripture men como yan intingi din sa polma mo pukan te kamelele me poser ang kapan ni chel lesson ni oritic aptami ko saya ni oralat ni lokayam pe ni oritic ni lokayam wai I poser na ni chel patient ya mo na chel bang ya quiet time so number walk chelan rapagi ta wasa mag chel bang free saladak sang distraction. Kom suka ko yan so Meleilei yan sa makasangan full plasteri kan transeli suka. An so Meleilei tu rapaki ta wasa mevan Meleilei po kom yan rong kapiti yang kot. Okay, an so makom bankin kapakap kom bang kasik makom bankin masando. An so makom bang build up sangan attitude me men lukur lang kauno pinen nila mo itongan masando. Oriason jojo kom bankin alyaliedi. Okay po kapakap kay tek one way. Kay tek kosotala ngoy chaman niyan so me so chay relationship ang goto kapakap chance so miyan na court. Te kapakap puiban monga to jo awiyala tradition kay tek relationship. Apta me uya patpatang kiya kapakap two way bang godala ay bang kasit mabandil puredido kasapeng de puredido ka wait puredido encouragement. Okay, so rapakita wasa makombans free sang distraction okay kung wala nipong trapuyaray quiet time okay luka bang pong poseri luka bang ran poseri kan go school deseri kan mert
a bilangarachi kami kambilgak sacrifice berta monjoni mom kana segyang berta. Okay, so cebanglang na makeu silisak limau mandan ranon in soran Jesus up kin kibata o kotla sang imo kotla likin kani mo wen kalapukala o low mukceban wewe ke me Jesus imek chai songa ni tawen Jesus ima chai example niya kat pun sambawa taken kalapukala ni soran kelebla pitoi sang nan champasao and so dan son lockdown so mo ingom pitoi sa namperon kuwe nang kitchen and okay the was rabaki da was agis me Meleilei me TV en kun la radio en kun me paros kun komito kauno ar kom me we ki tanan menya time me Meleilei remo in sa mo schedule sang ne mensang olel nipo onya ni soran onya ai time on coach ni soran okay so sapol mo time on coach wok sang time en panene time en coach an so Meleilei yo bang kom kele kai dang kom yo amo po de kom yo nom steri so kom yo to kauno an so Meleilei kom kat to mon kauno oe wangi all right so im or share wasana na testimony me kelebla an so me kelebla we so atel wrong mau kapiti ang go to atai mo yung atwa to connect on kauno nana tai pa kongi so mak Jesus monoki god uya sabulma an so Meleilei yang god sam mo dana confirm ang child me chechuka treng takasin nan morin so lang wat mak chesu to ya tel prayer life atai lan son Meleilei yang kauno number yao take your pen your Bible and your notebook tama ka ban we at the wa an son Meleilei makuwe to kauno nom pukenin ting nom buk sarawian o nom nom pen in ting nom pukenin ting o nom buk sarawian okay kumai actually the Christ imemen ka school kian momon basic and wawai and Meleilei and basic serpolel man me apcha pan ruko monga kakalwak okay so nan melika ka epuki isak tua isak walu kom kengkatin kabat pasang poren mesaikan ko yang kakirong ko promi David mebel ko sayamo melkaka na marki David mebel ko sayamo so anso makampan kasto mong kaono amoy anso Meleilei yangi songen attitude mi mereyamo songen inangen mong yongo mi mereyamo komen kusaya yang kaono rajungata poren masaya rajungata salangaya puye nipalingen puyengka kilang wasa puyengka rong wasa okay rong wasa klang song riau yeyi personal morin solang ipsapal pengen sarawian potlong riau masanen kuat miya wasakis wata kata ko sa yame masanen kuat man tingti nan pugo me koras me bit kaono pugo inanan mo ila palasan sanda magare tak chela nane kitipentong en sarawi puek mak chay tipentong en sarawi okay song kam chay so wata kata en sarawi bangking kamera ini king child okay ama aramas me kimponso sang en sarawi rabangkin wuki toren intringo arabil sapsapong pengen sarawi mengkawai teraila intringo toro uyuki so song riawa pang kro take authority ime banut kakaona chay nor ngen sarawi o masanang kuot chay sitokak negra pasang mapan ngen sarawi tora so masano eu ngen pambijik chaldi amak chay ban masano tora chay punsa sang ngen sarawi or chay ban renta logo so rema okay lo kayang wayo to etra njingti o kaudial ngen sarawi kung dito kaudial to etra kamarain pantamen njingti so son riawa pangkin person na chay more okay
So tamin da pen notebook o non Bible kapang watak book sarawian tama ka ono kamaraini kung komi inchungi di tama ko watakatana kamarain tororin tama ko watakatana ko san renkot inchungi di palilaw din tama child inchungi di ok child moitong ime pan rurula child nor I palilaw din wing ko takas kasaleta I lala child karaba example kaita karaba karasaba may ban chuwe kume igak palian trepel Arya kapakapakan pan pak choro loose choro obles tuwa ijay wiya sang isa sa makeup palian trepel ansami watakatar makeup palian trepel coach kitong yung pungan peweti kweki ay poson ren Jesus Arya ebil sawasay kapakapakan pilkela illa karata kasampal dami chaykin kautial ka school mengen sarawkin uyayang chay ansa wat chay mama san bananan nan live nan social media chay ka kengkara chamanaman murin met kayang abambil frozen la chay ban solakak bokita Facebook piliyang kisan one world government okay leader in sambam sa court iral uniting ral wiwiyala eo oraban kisanga chel pung raban kisanga chel freedom imagareda imen encourage como yana sola dependong en sarawi magchaban payan sola kak Bible study atamin tintaka kom rong o kapayata kom bangke la lo kom ban mor la wasama kom kachkachiyokan kom ban sola rong kapitiyang en sarawi kom ban watawat o awi en sarawi tame wasan indinda okay ngoy pwe kiya yip sabal cha so cha me pe yan nya pwe ngitong nya Bible study an so koro sugun lokol kayang en sarawi po kita katete yer mi ma chay son sawas ima chay son ka school ima chay son ka moit okay so intingi di so number silua mo oralap kay me gigili oralap ka silua to na law de kete mo idang katro wen koitron am kapaka ngai ta me kin buya ibo kim pertar ni sorang lok tayo mai I pang de merkale klai pertak lok limawa klok tayo yai time and quiet time pena young court a pen ngoyo ai penene nei serikan klok walu okay so men encourage the child we are ta pen time apel we are ta time and ko am penene poma kesudah time on court akap songen uyam time in on penene tagan tintayang rel puele mo en sudah masan kap ngen sarawi ken men so say child kap wi masan ore child ran koros odial mi ban aledi bangak patapatangi alap mano aledi ni eu al mi bil sutra aledi okay kaitek chagen buki dala masano ap odial kamarain kak masan eutra Apsongan marain kay wewe yang aramasakan me spend time on kauno. Karena cai cakap pun sasa cakap otro cai kota petak. Cai cakap pun sasa cakap otro kecai pil devotion nana cai penene. Cai cakap mengakan rai mengakap. Okay, fresh mana. So tamakin sawa saya puyen dia kata cai li turun cai matau. Buat dia cai malial ko wire tu cai wire. Olra mata weo jeu lesan bangko saya mor ma olra mata weo cakap ada focus ali ya cai mata ka song ka wire seli bokita kecai wasik to ngol bok cai len so say right irong seli wasakan mawol sudah pilkin rong ata okay karena ma acai mata kan challenge ang kecai len stay focus kecai li so imenang kerut kecai li akan tongkola ngoy tami kin wuya ibang gola monay tay mong kau na injungi tier rano tay panwiya tami ya sami plani panwiya ar injungi tier okay nampay ibang gola post office ibang gola ni bank ibang gola check krama ibang gola ni stoa so ang sami injungi tier nan list to kiti tay to kitier what to do the to do things list ko tier ibang kama ke ibang ta injungi tier men kiti am daily plan Okay, ang daily plan na kau na kodo
pilkapatalon sapul ma plan up makom sutra plan tu rana kan ken waisla okay so kitiaram tele plan ar kamu ya imo manai kan yakin matir nai mata makotro kancing itu puede kotro but ye count ay malial puede kotro pansa mi koto mongko tra ay malial pinginsal sedem bambil tatong kia chay malial me pinginsal pe challenge so no prong mao tama kauna men masani so imikin wiya monchingi dir tami ban wiya rano pul ay to-do listo ay focus on ay wongkot okay so sintiknik mo kamelele mebil kat sawas anso me chay ko koto mongkot okay pak chay kin stuwi wo kita chay bang kapakapki okay chay kin mak chay bang koto mongkot namal ka kariyesa kwa luisuwa ikin kapung kalangan o kapungaki ay colon paran ma David na market David so na market David makauno describe kauno label kauno klanglang ol manainda ola among yonga tuetra hai ari every more challenge learn san dami kan wiya makauno kak masani ki ma among yonga tuetra okay so chay bil ka kala sang tame David kinuya so tame wiya akin kapung kauno because ayar na nai testimony manamanen kapung so mi ikola yang sarawi so satara kau kita poral ko isu satara changi sele lop ay klang sele so temagilangnya ay bilyang achala sang ay katoto kan pop sang okay bileo lesson joro me bilang ko sa yama power of praise manamanen kapung so mi chay kapung akot so baitong getail okay so baitong getail tuwechak na kapung ayan da o chaki am sechen lel ele I secha me bankin koyu kalap likawi but tirnarmas kin kapunga okay mumana checking kita lang kauno kapung when ale sapul ma attention so by tong child so kay pak checking ko ton tangkapaka chay maliel kan changseli achay puko control achay maliel okay achay puko control achay maliel bang prong ka proyang sa makomup sapal nan ngene monip sapal am soul tamaminan soul ekiska yesang nan am spiriten am soul ye am maliel am inang am papam karita inang maliel papam utung kaimo chayme bang controli puen paikyang ngeno puen bilyang koerta ime masani ki atay maliel pa anana renew anana kap jamumana bang kapu yay maliel nan masanang kot armay banip sapal try iso kapu yay maliel ki watawat abang maliel na ramas ibanip sapal ang maliel pan mata na ramas okay sipan matawa megot me bitkot okay so tamit bit kinuya akin kaping akin koto mongo to kaping so kaping a powerful and so make instance what and so make anan and so make punot agapil ta ko talang am kaping kan kauno a powerful po ong getaila hanapan aramas chay paninda o iban lawin sina mga yap kapung akot a work sang God work other way okay sabul manggot wiya baka na work sang getaila aramas ari komka karonga tami ko songo ko sayaw ko mo pin wiya kompan experience kota check out experience say sajana na asalar naker time ko saya story me pit court and so an experience court met okay time en kosa ya story me bit puksaraw ya naker and so what and so me got me more me got me yes me got me powerful me kak wugit kichala me kak totong kang kichal okay pokita kauno kam rating ene so koto kabe ma tuwaje kuton quiet time ayan so Meleilei ya ay malian chance you that praise oh Lord I praise you kak praise ni lokaya praise ni cold okay kita lang kaping opo kita attention and quarter pan focus nganen quarter and so baitongnya minsaraw makin so sayang child kapakat okay nan Roman 8 riesa kwano we do not know what to pray for just we will kita chepang kapakat ki kapakat me dueta palilaw tami paninda makchay punot chor chay kas talang kauno makchay lana nan chor chay kas talang kauno kapakapin naramas ma kapakapin tama control ya imay kas talang kauno okay amak chay bang kapakap me chay Boston chay ban asame chay bang kapungakot
So katrapan situation macam mi milale. Insan mau ada insan suat kaping panggung talang kau no. Okay? Amia mana songan kapakap ko ngenen kot pan tiata potai. Ngenen kot pan kiyong kecil cile nasa ta cebang kapakap ke. Tu pong uya kapakap kecil Bible study tu kau no pil kamera ini kini nya tayana na uya siban share asa macam korang nak. Na Roman waluri sa kono cai sudo wewe kita cebang kapakap ki apngen sarawi. Makin so yang kecil dak cile kapakap ki. So cebana sama mia pena cai kapakap cai makasa amia kapakap mengen saraw me uder take over o kau kecil nang kapakapo iminta kama komsek baptizing ngen sarawi nan chiang baptizing ngen sarawi nan chiang komka kuya tami wiau te komka kalesang aramas kapakap kun komai tami wiau kelebla jai wataka ta changa kelebla changa yanane so bwegi yanane yaleti okay so komka kanana ko kelebla anane baptize ngen sarau tame baptize ansem chela leta count Jesus ngen sarau potlong a baptize ngen sarawi ime Jesus masani yang warango rengola ire lau yawi ngen sarau yu ban chiata porai nan wi are yaw ngen sarau yu chiata porai ian so merai mala ian so mer ko se lipata ka loko ire mela okay meki la rai poson are imo makchela nan mweyet nan diwet pokchay bang persecuted sambawat pang kailong kung kecil Jesus masani okay chay bang laktak long na mo chang buwe kita one world government rabanin and enforce kecil so long kan jailen party sang rail okay so ako mo yung ayana ng sarawi pokchan kak megila taboson koto mong coach ki mong yung kaping nan Psalms bang wata katanan melkaka ebuki payo bil kabriente men na market debit mo ko saya yang kecil melkaka so niyam bang wiya wata cebang wata cecela sama other lap menjung yata me na market debit na karani kauno ime kauno masani gime a man after my own heart okay nan melkaka ibugia irajigijig payo kumail petekilong nan kelenton paso amay kolin kapung kumail patolong nan sapolima mall sarawi ni kapung kalangan okay and so it's a lockdown so tracha wasan sarawi so mall sarawi cheka refer lang yung sarawyo in the spirit nengen mol sarawi yi komai mol sarawi yi ngoi and so makachayip sabal ngen sarawi uyaklar moleta atap palwarata ka sarawi imakareta nanay lesen ranju kasi yai singokan me ban sa so wing court pagi chachuka watong court makcha ipsapal akchamen kiyang eneu sangan ngen asa macam ipsapal palwara trail ka sarawila ngen saraw kotlong uyalar mol sarawi kay tekim saraw mo yawi kita pa ime sarawi ni mo ban mor pasang ako mo yo ngoy ngena tapang kukola ren kauno so mama sani oh welcome Auntie Sangponte so mama sani me chailen kotong ki kauno so mama sani relationship with isolar raparapaki o sa ibang kautok ya api yung kautang kingen ni tuwa na luke yung Christ na naimor nganang godro tiyatar toy so chili bilbil wasa may miya yan confirm yan nasa me palwaraya yime mol sarawi okay chailen pot kilong kaping ime ikos ko saya me chailen anla kapungakot ni amun sensuet mana man tolul lel ampel dengar taban ampo tate okay ngoy aramas tuwa chokomoy biya pak me sensuet panay pod are ansa me pan sensuet panay pod and ta sorry lord ay chapta kapungakot ay sensuet pon mela pokita miya mana manen kapung
Mia pak sejemen mako ngaramas te linglingor nan ngene. Ya sama sapung ya wasa kisang yam kel ni kapeng. Karatan sama kapanta switch amu malial mata ko focus am kapeng on kauno power ngo tapan kasala tabi ko mu chance wa. Ke kapeng ko lang kauno ko kauno ko purki ni ansa water child kapeng release manamanang god nana time nawar. Okay, so kapeng akot kay dek chance o makinsa na mau. Kay dek chance o mamiya moni, anso mamiya monga, dagan sa makasala da kapeng akot akin parte akin kisan song kan mga insaw songan oppress. Insaw tu songan itang ki child di so lang po child punot chor, child hopeless. Awan sa kapeng akot despite of tama ka mimilale kom kasalayang kao na makaman ko poson. Okay? Ngos ko sa isang niya experience ay testimony. Kumay patrowanong amayl kapeng kalangan o kapkapunga. Okay? Kapeng kalangan o kapkapunga. Tama siya ibang kalangan kiyang kauno. Kayo, pwede miminan tip kapogi latipaikan. At siya kapeng ang hutan fokasang mo anso koros. May ban kapnga kot pwede minanti pa po kila tipaikan. Anso may lukur yang year ama kon tipaikan. Makaping o po santa mo or react sila kapnga ki situation na time more. Okay? May kakila kayang kichay pwede. Kichay lana pa naramas may insa na mawata may bang kapnga kot. May aleta tame may ay pasapang kapakapuya wite may bang kapnga kot. Kapnga bang biala person na time more. Ai won kauno ai wrong mia chai poson mia chai kamelele mia chai limbakongi pok chai pokala I mon mekan. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. So kisanan sa magchala yan ki Ansoun Meleilei kumailkan magatinap siya katitapong college welcome kami wikalangan kiyang kami yung pilata kami yang Bible study ansa mabana kom kakruwain tami sungusungan yung chairman sa nga ayaralap at ay Ansoun Meleilei yang kauno at ay taimong court. So nan kisan at ay taimin kapakabota chailen biluya tame nan market debit uya nan malika kabukisilisak tuwaw rajgitik riyesak silu riyesak payo iwasami ban last kila malika kabukisilisak tuwaw rajgitik riyesak silu riyesak payo ako saya main court kom katin kasawiya po kamuyan mangi ay mongyongat kom katin songya po kamuyan mangi ay lamalamakan rajgitik riyesak payo kom katin rapaki mamia swete ure o katin kalwaya nanalen more sotuk. Okay? Kalwaya nanalen more sotuk. Na market debit manet ako to mon count Jesus. Ako sa sayang count Jehovah, count in Abraham, count in Isaac, count in Jacob. Okay? Ako sa sayang count God Sam. I mean dagi. David Manet. Pwede ya poson. A relationship ang God magchabang kamberongi. Tuweja mamor nan diwat. Diwat makoto murin Christ. Puksaraw ka dito yang chayme. So go ba ko mauyo ko ki kamao bang Christ? Nan din maur. Remenchono mamor nan mwe kitayl mamor lale. So go ba kan songan Daniel, Isaiah, Jeremiah. Okay? Rawiyo koko seriman ba ni budi. Epan wato government and Wayne Court pon sambawat. Reklang miminang katete marang rawiyo koko nang katete kap. Iral men John mi nan mwe como yung ay mamor lale. Pogita rirong war kamao pan count Jesus. Tame uyaya nga ramas. Pwede como yung ay kairtanan religion or relationship wak pasang. Religion kichay larmas pwede chay sa chip sa pal chay uyata chay programen kao da pok chay langga ko lang kao no. Ap tama ka pwede kichay lareng court
ye Jesus a child relationship on Jesus pok child pura lang ren court kareta Jesus mana inanen ko sambalong ka chai solang mag chai ban pun sa child atki cha mag chai solam te atki cha mag chai la sa Jesus ap so cho grow up nan relationship bongi chai will miss out chai so sa ya win court na sai pot longo counter a chai more okay win court ye nan lang Ningen win court ang sama kong sapal win court o miyeremay. Okay? So, wasa David ko saya examine ay nong yung. So, jaman tolaw yung wiyak akapakapin apakpak tepenin senekan likinat kontat de chokata mas yakuprong ko chong ya. Okay? Si mimeng kakela kayang kitay. Atay kapunga ko tatay no yung atay limbagong an ulangi o muitong ko tang kasawi kasaleyang yak langin sarawi mesong kawit kay dege kasakasawi ki child boy atay matamataw sa pungong ko chay kin matawa mo ko cut nan mole irirong laban de bata cut you out an sama kaun Jesus cut to ni chapyuk cut to ni karakara cut to ni aramas para kong kitayla got toni sabon man kemong and men kamaur kitayla to a child friend a child company a child wongi dimemen promo dimemen child nasa ni abang got to koryaw abang worksang abang got to church okay abang got to kadek murin mela kadek murin imin samta kadek Katik panda, tak chay wiyayang Jesus. Po Jesus ima kamor pa chay. Laro tak chay wiyayang. Chay ka melele cha, o wiyapin na chay mor, tak chay ka melele, o mo itong wing ko tuang kotslong. O ka kaun, o ka irta, nan mor, makot ko porke. Lang miya morin samda, miya morin win nan lang. Ore na chay, suta kasambal ke build up a chay relationship ang god, chay banip sapal. Up when samta kaun kitay. Okay, so you na marketebit kunuya. Akan ewongi, akan kauta kongi, akan perenongi, akan worship, akan kapakap. O bilkin nanen la. Puen ronga samta makawit. Makawno men masaniyan. Examine my heart, O God. Irong mamia tip, mamia megot miyanana woksang. O take care of it. Saya iray Bible study menaglarkan. Chay kam gamay tip, chay pan lusang wing God. Okay? Kauno kat kapan ale. Aramas me makalegal. Achay makalegal ko sang nita, njang Christ. Kay teka chay yuya. Chay pan muitong njang Christ on kamakakalik, chay sang niya chay lipsapal. Ok chay pan mor ko mor sarawi. Mor sarawi me yeyi. Asa me, kauno kot sarawi. Songkan mo kot sucho ko purperan ki ye kaudi. Kaudi. Alright, so pong niya wiya kapakap doktok yang kau no so saya main coach tami anandang aramas tami anandang so lang okay isugumen patagyo me aramas kabul me ngene ya pungki po yesa me ngentroyo ikakyang usa apalilaw di menalesang coach tame sapol mo kawit po ikak masanang kailan so koros macheli nang irong asangi kawit me pitak chelen buya ta chelen wiya. Okay, so pong niya wiya kapakapong kao no. Kasaleyang niya nan spirit ningen especially kita kami mimi away. Lockdown in away ya timing ya udana moment confirmong ya me Satan is really behind so mau oppression dame one world government song kito pun sampai tangki sebangkilang miyak singklip iuye papasteli Denmark rekaman alarme answerin coronavirus kanane chipo smakamanala government okay government to kamanalar armas korosenale chipo maso mesota menale kan pan Police apa bang gotor cep na numaral mare leme ke memia mesoma wai krail sang kolai mauni so
Tama puksaraw masa niyang child ng kodial, isak siluo, inanan poy ta mon silangan masa child ka. Okay? Apo niya yung kapakap sili kapakap kitame yan watong child ranwat. Ngan saraw kamarani kaniya lockdown and time mga away. Isa kayo lel limaw ni soran. Isa kayo lel limaw ni soran. Orya, in the spirit, ngan saud, men aramasen masabwek. Masabwek so choko san ren God. Masabwek ko san ren Satan. Men aramasen masabwek. Chailen kapoyata ko sonnet. Okay? Kasi yayer ngapan me. One word kay tek ngapan. Ay ko sa yaran tiyo. One WHO, World Health Organization, CDC, railakan magun wiyata pungenan program kan sa 6 feet habe rai ma wiyata sangan wini kan ma chelen itawen sang ko santi kan ma govern nan samba and so what rail kan back up one world government. Okay, rail pungkan ma songan push po ni tangi aramas. Okay, so lockdown in sabotra curfew isa keu lelmau ni soran. And so maybe kapag sila nganang got kawit ki ay mong yang i time mo nang saud kin attack ay time merak yang curfew. Okay, so you yatay bilbil may bang call 24-hour prayer. So you men look yung korusia me minan call it me rong ngilay me yang Bible study says so ap ngan saraw kamakit ki among yongan kaniyang ya kapakap, imen promote our yaisak tayo kapakap. Okay? At saraw yo we will Fiji. Our yaisak tayo kapakap. Koros involved. Mapil ko na po social media, we kapakap teso, royadas ketwalin kapakap. Awang ya, kaite kweki arel we wak chay bang we ya. Buti pong. And so matawala curfew 11 to 5. Amanol me yang Satan and so what kotor aleta kamori saulang la and dindayang saulang and so me saulang kan mayer kit Satan kan pidoy o japta attack Riyay pain matawalat ya wewen curfew so yawn alikapan nun ran naramas chomal malayak sili atame ko kila 11 to 5 so kaudiala ko tong yan ay we kapakapong Yen nakar ke child ang kapakap. So muren men pagitak may kak post tak may kak text may melaw message ang Queenie Sonobi Cesar Amy nan page. Maban ntatong kit sapon mo mile time. Okay chay ban nanjiyang kapakap palian. Tama Satan wiwiya. Ay ko sa ayokan ko sa chay kapakap kit Trump. Okay, may luwang Trump. Apchay banglang principal in court me Trump wiwianan White House. Aban miya hopin kauno apara. Ariyan sa maban para ikapantela. One world government dan utan kaunta. Amiyata child chance and revival. Miyata child chance and patang kang mechikan. Miyata child chance and ono pata. Amaman pan wali anti-Trump sangren puinin one world government akchay pan opreseran sawat. Okay, so bir solar ban bir tolu tamra pan yaw government in Amerika bilban yang force to Denmark. Government force yalar met chibo yalar law. Maka satrale di chibo kastaban nat kastaban sombir. Okay, ranche ko chay wiya ka mengkaparan. And so what a serious chay memor lale. Okay? So you may chay so long child me key. Korean current is Korean current isu isak tayo kasi ya nayaramasakan. Okay? Magcha muitang kray sa chay more kauno claim sa pulmaramas ka chay. Magcha isay muitang ko chay more epil claim po ima kapang chay ta. So magcha lak chik la chay lukwar langi na chay kapakan so pe santi pa chay kan apan mak
o pan wiya ta me ka chini no ki dia okay kapakap ki leadership in non government kapakap ki Trump kapakap ki Pence vice president he's a man of God imo wiya so was a Trump ang karachi yang ang kilang sangan wuting kan mo wiyawi okay chay so just sangan politic abui politic control samba magchay mi milale ar magchay so lang pan spiritual jorak chay so rebellion a chay lenemi yo ka control gi chay magchay ban asa ngoy wasa tawlul me so mawa pwegi iso lang nusa kana confirm sang reno langgo takan makopatar me so mawa yaw isang aramas memen rule sampawat okay karada pangen kiniya yen watong kecil pompowat amen ni mesangan ranwat taxito time in kapakap kauno men raise up warriors sompe harmy yerman moitang kan lau kelal nana morin solanga kapiyang kapakap luslong lale po matwetra kauno pan apan kito hangin child kito ang natay poson kito chay kamarayan kauno kupur perengkik chailen kapakap karada may pan rong ayap suta men luslong lale suta yang partake tama kauno pan buya okay so ikakela kayang chay kataroto atomian kataroto menia time puiban buya da wari sak payo chain prayer chay bang kapakapo palian kechay so lang institution in court, government in court, anane dominant, anane counter. Pogida, pun lobo. Jesus masani, it is finished. Tama apalong aramas, and mga ilar. Sang niya mo yung court o mo itang kaunon rule. Court is powerful. Satan a powerful long at relakan me. So daughter ng pukang kamawar. Okay? Kauno anane tatong kiya chakapakap ka. Atrakapakap ka. Alright, panudir wasa. Kamukachin kataropwe i lesson i poser nan page kumailakan me kiniyang wrong Bible study of psych wiyala member in page nan siyang wiyala member. Isa sa tara masap. Isme luke yang kamoy kulare railren wiya yang kamoy yan atong page. Pokita se store lesson kan. So iko se yermen kawelan so mau kapitil lesson kan print out kataralang ang panay pugida lesson ka sampal kiyang kachay lakas ka school ki relationship chay lang punglaren ko og chay lang kayertanan poson aramas koros kak patabatak o mau aptami men focus on aramas man me sutra solang aramas man me sutra ka borboren more sojuk apa ko do ren kauno sangren lesson kan sangren masanang court o sang ren patokan ngayon sa rawi. Okay? So attention prayer pan chap taranit amo. Ikan wiya ko tapos mau ke cheno en sutraudi. Menite isak kom kakyang kapakap kito. Menit silisak kito. Awayeu kito. Okay? May men fukasang chay men bombe. So chali bilbil wasakom tunin sang yanan Pohnpei, Alaska, mainland, Guam, Kito time, min schedule dia child time, o dependong na a child time mokmokit nipong nan ran. Okay? Alright. Chay kabakat. Kaun Jesus kalanganan komi. Kapag marami saraw kalangan kapag kiyang komi sapol mo limpakong kit. Main kot ni ay kawata boy naramas ma. I-picture me nilimamuikan, koko wonger, mongyong te meur te matamataw te nanim yo makilkilan to rong-rongile main ko ci pag ko yang kacang kasarawila kom kacang kapayata tamo maretiro lot na naral meur ikapakap kiyang ko yang kacang society melel kat kitong nganamunan ngana tangkak rise up or take authority power makam kacang kat kiyang kid o lord kom kacang pola pusen kakan kamaurunsa kay dekatan nan lang ap sakak palianta Tame Satan songon opresi kiaramas. Ei kamelele me udan mark of the beast pan wiyawi.
en kapantla po aramas toto an kakoto nan wing koti me wi kapakapki o aramas toto aramas koros mo kompogi la ranka ko no betaw lord I me wi kapakapki ka melele mo udan dame kom gatin masan yer sisto ka ko gitala apsaka ko no beta saka ko no beta I kapakapki yang kom kom yung gatin kaprata mor koros ni balingen Salengkan koros mepil rotorot kom gatin ka salayang giter me kotin sampawat ye yung saud agin kamaskuni aramas Akan wiyayang ralrante kamelele ipelianta wi kemela utungan tepel korusia nanat meur nan meur nat penene nan meur tonat way kapag kiyang komunyat government rangka ko sai komi ton momotso rangka ko sai komi ton school song ton tia aramas koros me aramas komo makatun kapagata tit koros engka ko sai komi sengka protong komi sengka klimpa komi at meur no patal lord kom soto pola mal Kompola po sen kakan kemeur so say gito lord ma kon tipatakan so say gito lord kalaudela kongongiala at men kamelelo kerta o available poko mo yung katinta tongking git nan moy rodorot tuetamet kalangan kiyang kamo yaima kalangan kiyang kamo kertan poson mokom katin kapayeti amanaman kit kalaudela inang inat men wadak kalaudela at wewe kiyo lord O kisi-kisakan kit poson makosang remay. Sa kaprayang kamuyat kabangat kasabay kalangan. Pilchaman dati railakan me pilkikilan tatorong-orong ilay me somaw. Ipaliantas somaw ng palwaran. Ikamela cancer, ikamela coronavirus, ikamela masan somaw, masan deep. Nawiya men kalwat ng palwarwat. Speak life. Release sa pulmamon manaman. Ng palwarwat o Lord. Pewedi ni marang county Jesus. Pewedi songkang koros mautungan tepel. O kom katin establish sa pulmamo kingdom. Kalangan ng kom county Jesus. Kom katin masani me. Sa pulmamo sipakan kin rong kapitiyo mo. Ora kin weweki. Maing coach kay dekwasana kamay tepein wewe na ramas. Sang komay. Sa kaporayang komay at kabim. At kasabat kalangan ng kom county Jesus. Kung gacung kupuro kapayata at pautakan kapayata na itsirikan kapayata korusya mo usanggit ninta usanggit ningen niyat wiyalayo panene momoy kalangan kaun Jesus mawiyat kaun at sangkomor amen kalangan ng kupuro maid have a nice day sebang beliau tupa na so tugot clock walu clock in away so niya sa water niya tayo panak menlaw text la ren sa rabengkan sa pol mobile time Queenie Cesar Amy Sonopi text la rel sa pol mobile time abu men wiyata at 24-hour prayer pokchailen kapagap pelian utengan trebel o wato ang chay ne kan nan wingkot kalangan thank you all God bless